Meda obo ade asese ode eda sonko se ache me ewo Attention TV so na ene masan ehia mia mahwefo ade bia moje emre na mo hwe mo Attention TV so mo subscribe na mo share na mo fa mo comment no emra Attention TV so na ebe ready ama mo fefefe wabra bom etisen afi ekọ na wiye afi be ko na wiye sa na we bra na metimi akahwe won se hwo so ye hunafofo a wonom ebepi afi beach ene mebi wo ha eso eni emfaso sebi enye so bi gini he na wo so gini he obetimi ahye wo dem ne opese wo yo say bibi mpo na be keka wano ana sensa na odi mpo na obetimi anoma na opese wonoma obetimi akwakoto e dia ba wo dem ana se wo odofo bi a ebia wa make kan kodu baby ya awale eye mo betimi ni onu mumai de be epie because e ma de omnu mema ni epie na e kwa we omtimi control na omdo abafie unde bi a wode wanamo ebetu e wo afie be ko na wie ye wo 2022 wo mu na minhu e wo 2023 ne kese uguswa ahwe Attention TV amaye mo somfom na tili ene ensembe na etwagu a menemu eba be di ye ho enkomo na sabia wo ensem no entwetwede na etuo akakotwe ni etwere na obi enya ne ho enti ase eye Adwenepahene ade bibi ababetu edwa mepa mo che omumie nkotie na meba ne wonti ase ne mi amaje mekonyan mi amodo be TV and radio presenter by dey mba be bobo mu na wanya ho enti ase mi hwam tia me se ya na eno bi wo sa Adwenepahene me no ye na kuku damfo ni tili wati ase on the to fefe wa for ye mfi obi na me social media no nobody social media dem me pe na me wejina na me so no so na ma wose point me say ya wa mon target me obuso ya mon target because more target me me kra ma break ya wa mon target me because enri ni nke tia ne ayifo ne ayi appointed forces media no na be wose ya wa no bi wa ya na obi wa mo kasa say ye be stop you obi na de be say ngofo mu nyina na adwenbone kwa ne go mutimo from day one because once omo nkoso media no so that's the point womo nkoso media no so enti adwene kita omo nyina no say we kuta na platform nyangopon asida no eti me dwena adwenbone afa no won the platform how many times and as I ankrofo we to fefe wafo ama me ho e me kasa adwenpon yen go twa we copyright to adwenpon yen go ye we si o mo anga se mo pay master na mo kuma na kura no wo ye ko twa no copyright me no ko so ntokwa wo pay master no Sam I man ya wo America 3940 agrada ni pay wo ba me ho say hey we do for picture yen ko twa no copyright me catch say Jack me no sa nyoma na mo ya mo dwena adwenbone so obi kuta na platform no wani ko bre me allow na ko twa obi copyright at the end of the day dem me nya free because social media na da hono wo be for obi video bi so be for video enti adenta wo da adwenbone ba wutirim say wo kwa ko twa obi copyright. These people try every means and I have everything, but omo yan kromus omo fisisa because me no me injiri pen you eti me no kasa from day one up to date me prove obi wrong me nya kwase o adwene ye adwuma now mo tete to anom na to fefe wa fo nkran ngete bi mo so aponchi me Nkwasiafo mo kanchen akoba akubi kra mo ne se on repair the voice Uncle repair the voice. Namo I uncle fast by force. Obi ase me obi anya madamfo. Me catch them straight. Obi anya madamfo. And as I do na kita muntino. Nya de mo be so media no so da. E asa me ka to. Because sa time mo try here and I ain't go try we copyright we dey afa. Adwenpone say ya sa time no betim sa time na tenase a create content. Ubetim the sa time na tenase create content. Na me go try we na me koye we obi a won ko nanim obi a we jealous e na dwene saa adwuma no obi a we jealous e wonu mu no ade bi wonu mu a asa ya ode bi wonu mu no e fo bi hu no the same thing that the friend nyina mu ba kika that the friend won say na ni videos nko e na that the friend this na say ko fo we mu nyina brand out South Africa yi just I am dwene woman tiase brand to sa ansem na ko social media no me my edi na me hwe but omo say omo ba betrasa besu because omo fi esusa me obi a ne mfi so a kama so omo so dada omo so omo fi so kama so omo so dada omo fi so ti amamo target wa ebusu ha mesra mo pa because I brand to South Africa
And I'm saying Nkwasiafo I so na abrante eguso odi me na me yiratem for no reason. For no reason. Meto that be akofa buy. Nkrofo we kofa buy. What to ani afro I and abrante to South Africa adentra only way in kasa. Now ode nipa na eko kasa. Ade na only way in kasa na okun nipa platform so. Utimba mo be ka tell say abrante to South Africa kwan. Ye ni page every nsem. Na me say adwen be na ekutaw. Obi abie ni page na odi matem ni matem. Utimba me so bi so I we do atem yen ko twa no copyright. Me so mani ni matem. Media obia betimi aka obi asem. So atas obia betaka obi asem. I don't try Nyankopon eguso wo sire nipa because me baabi a obia no aduane wo no me mongu da. Baabi obi nya na ni jefri no adentra watena laptop ho abie page na me ka so obi ko fam picture nti ko twa no copyright. That means say mo adwene na kita mo no mo fi so center na I'm jealous. Anwoya na ewurawura mo munti no se muntumi na. Muntumi na ye wi afa akon nyame ahiraye o. Nyame ahiraye. So what you say? Eti ebuso ya amamo ntage me because sa ne o ma we say mu no. Eye nkra ne mama ye. Ena o muntumi gina o say meti o say ye kan say. Adwenepahene no wo so la odidi matem. Ena mo party am kasa mo twa ahia nyina no mo ma metwe mako ate. Mo kasa na mo twa ahia na mo kasa me didi matem ntino mo ntibi da no. Ena afre na be di matem pa. Mo ma metwe mako. Mo nko se munni mo wa no. Muni Nkwasiafo no. E fa mra na mo mete mo doe. Ena sa ankrofo na mo se didi o ma me atem no. Omo ye mema, omo sa mra biem. Sa ankrofo na mo se didi o ma me atem no. Omo ye mema omo sa fa mra biem. Omo be sa be gine double. Muni chance ni wate. Nkwasiafo jimifo mo bi asefo te se mo. Mo atem de be na muni di o media no so da. E de ba atem de die e na muni di o media no so. Wo na wo so kwama nipa ma me no. Woni mo voice note egu a. Ma me ni pictures a wutimi copy. Timi copy ma me ni pictures edidi ma me atem. Me sama makwaba ediba attention TV so mahwefo ni metiefo. Mo amhu ne etwagu ye no. Entiase ena mbenya ena mode betena. Adwenepahene abi say wanye debe. One repin medium nim say repin de auto show bi so a. But say kwen say mo keka what ase na oti ase a ena even cramp the word rape. Oni oba ekodem na sebi. Wo yire no na de neto. Na bia wo start say oro. No jaime. Jaime. Na wo ro jaime dru baby na wo ro na wanka jaime. Me de me hu ni say rape because what ase. So what starting on the jaime no pray and so baby kwa na hu na titin de na me hu ni say wa force no na sebi obema no oba na aye de be aye bibi but e ba na say we jaime na du baby na jaime na e ba fom na say why din dia na sister Adwenepahene we me den ka me ye no why adwen because any rape we din na we ya any rape but say ni pana yire na kon ebi beba kwa na on tole nyina te sebi no na e de beba kwa sebi we say sometimes you do go hospital krampo na no omo eye some tests bia omo feel sebi wo wase obehu say like a force because you get some cuts e wo ho obenya cuts bi e wo wase ma sebi doctors for no actually say omo for so no ene ye de be e die nti we nyina ensi de nti na maba abontin ababe chirechire mu na wehu se obi abenya ne ho enti ase medamase ese moje emre na mo hwe mu amu PSA na natele ewo attention TV and me producers na me insure mo na onye mo kese Prince na ye bra panyin wichi executive producer and ojina machine na chi na wo chinchin bibia engineer ne bibia ebone bo medamase na me insure mo oya o se ye ne se na ebeyeye so woni colleagues crampo ewo adwuma sometimes omo ma won kran hye se ma ye nye me colleagues nso so medamu nyina amase nyame insure mo se de bia ne misi wo obi bia adwuma mpanyin nyina apostle Eric entry na me onsha na onye okese se watimi edi bibi se esi weni so na watimi aye ama yen so yetimi wonye gidie we yemu na yetimi enya adwuma aye so ye hye wase aye bibi na me onsha na onye okese na me ento nkwanem na me de me nka se almost because you have it already into near me someone say in quantity medamase na se na yesa me share attention TV so makram